Mwana uyu arahonokire gikuo ciarera thutha wa nyina kumuciara na kumuikia irima ria kioro, no kwa munyaka aria maramuiguire akirira marahota kumuthara. Nikamuuliza wewe mgonjwa? Ati mimi mgonjwa tu, amefunikana tu mama yake na anashughulika. Sasa mimi nasikia asubuhi watu wamejaa kwa hii. Nikasema yani shule iko hivi, nyumba yangu iko hivi na yao wanaisika. Nikauliza nini? Ati mchukua anakuja kogo. Atuometupa mtoto na mchu. Thutha wa borithi gukunyirwo ndeto eno ni maraikirie nyina wa mwana uyu ngono na kumutwara igoti-ini akihingurirwo thitango cia gute mwana kuria aroririe igoti rimurekere. Kuringana na Maria uria ni nyina wa mwana uyu, ndugamano gatagati gake na muthuri wake niwe racungiriirie ate mwana wake. Veronica uria ni muikari wa Kapenguria augite ciiko ta ici ni ciongererekete muno mwena uyu agikuruhaniire tu na ciiko cia unyui wa njohi na umaramari. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngena wa Wandurwa.